Wena bakazululiza ukhwezana abantwana ngabadala bodwa aboyibalekela udunja oyedwa limkhandanisile unomakhweli ngonyama uhlanya olusemehlweni amadoda ugawu bazawuluma bazawuliphimisa bakhumbula amagawa bebesi uhlabahlungu bazoshimayizana abaseyitheni nabasemakhaya uqhebe ngimbono kwehla kweyikaMancengeza kwathi kweyikaPhungashe wanyamalala imiyakhale emthonjaneni izwe zonke zizwile ukulila igwitsha likaMdlaka ligwegwe lijeze abasini bengoma isilo sakithi kwadukuza leso isilo ushaka ngethemba basaphila abezulu eliphezulu saphila thina emantungweni saphila kwasokhumalo nina besilo kunesisho lana esithi ubuya inhlazane kusuke kushiwo yikhathi zo11 emini yasekuseni nina beqhawe nina bezulu eliphezulu kususelwa ke esenzweni seyinkomazi ngaphambilini inkomazi abalimi noma ngithi abaneniso bebeyivulela ekuseni nina beqhawe bayidedele zihambe ziyodla nje edlelweni eliseduze ziyodla utshani obusemanzi obusenamazolo nina beqhawe kuzothi ke makushaya lezo yikhathi izikhathi zo10 11 bese ke eyilunywa ke ubisi embeleni lapho bese ikhumbula ekhaya ibuya ke ekhaya ngaphandle kokulandwa umalusi ziyibuyele ke ekhaya ngalezo inkathi lezo zo11 nina beqhawe ubuya kwazo nina beqhawe kuthiwa ukubuya inhlazane nina beqhawe ngakho ke umuntu mangabethi seyibuya inhlazane usuke esho ke ikhathi zo11 10 nina beqhawe nina bezulu eliphezulu kususelwa ke senzweni seyinkomo uma ngabe sezosengwa seyibuya ke edlelweni kade ishiye amankonyane esibayeni kade iphume ekuseni nina beqhawe zayodla edlelweni uma seyibuya ke seziyibuyela zingalandiwe kuthiwa ke ibuya inhlazane nina beqhawe baphila bezulu eliphezulu baphile bekambombosho omnyama umgabadelo wagabadela inkundla kwaBulawayo uvevane likaPhunga noMageba uvevane limabala ibhadu ngiba ngiyalithinta luyahwaqabala lunjengophunga wasebulaweni lunjengovuma kubangoma uqambula nkomba ilahlekile zofa umdlebe kwasoshangane isilo sakithi emgungundlovu leso isilo udingane baphile abezulu eliphezulu.